Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket naggapo. Iti pagayam akayat nati agpailinga di tinagan nga Orlan. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ay ayatak unay ti asawak. Iso na laeng ta saan nalataan na ikat ti makibarkada. At damay sa nga anak mi. Impagarup ko, ano agasawa kamin, kat maisardeng nameten ti agbisyo. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Orlan. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nay, Orlan anak. Si kamat ti aglutlutaw. Apay, saan pa'y ka di asimang pati asawam? Anda itayan tatang, ngam nagpalis laeng, kalpasan na, primwar. Ay, kahit sa dino tinapanan na. Rumbang ko mga iso ti aglutlutaw. Gaputan na banlo ka iti trabaho. Ala, bayan yun tatang. Kasaritak tulangan inton sumangpet. Ay, rumbang lang Mas daawak mat ngamin kan ka. Amum lang arudan na nasam dahi dya iti barkada. Isupay lang mati inasawam. Ala, tatang, baybayan yun. Amangan numangag na kayo ti apo ko yo. Aywan gayam, dito'y kayo namang rabi Iti kasta, saan kayo nga agluto, into nagawid kayo. Oh, nada ka mat gayam Ala, umunag kan. Okay. Ay, ayan ti anak ta. Adan iti salid na nalabit, matmaturog ang dayjay. Kasta ka di. Huwain, katsi ka. Apay nga itakala sumangpet. Sakit na bartek kapay. Napan kami lang nag-happy-happy ka dagiti barkadak. Makabanog mo tiyag malmalam nga opisina. Iso anday jay. Nagawis da mapan kami jay bar. Alangarad, umaykan. Mangantan. Kalpasan na. Maturog tanton. Si ka lang ang timangan. Sana balikan niya. Nabsug ako ni tipulutan. Dan may isa, makaturturog ako. Isa ang mangan kalatan. Nay, adda kayo Auntie Susan. Umay kayo dyan Tagkapi tayo pay. Nagsapa kayo mata nakaumay dito'y balay. Hawan, ayan ni Verna, kaya't ko akasarita. Aday dyan ganti, matmaturog pay laeng. Nabartak ngamin na simangpat idirabi. Kat, itultulok mo latan akas na ti arami di asawam. Bagbaga bimababayan. Gamday takit din agin inom iti nasangar ti paglaingan na. Binagbagak Auntie. Ngamasan lata dumngag. Sipod balasang, kastan ti aramid na. Mas daawak mo't katikan ka tasigod mo't nga amaw. Amo makas jay ti kababalin di ka anakak. Nga inasawam lata. Nay, Orlan. Ita mampay akas lawan gaganay gayam. Adda ka di parikot? Awan matkit di, Lester. Basit lang nga parikot daytoy. May papan ka di iti asawam? Ay, kasta nga rod. Tsaka mo, no kasano ang mapagbaliw ko. Kasaritam lang iti nasayaat. Agbaliw tumat lang dayjay. Kasta talaga ti raramidak pare. Kanayon ko ang magbagaan. Ket sapay la ko tay pangag naktumat lang. Nasayaat mata nasangpatan ka dito'y balay, Verna. Nakaluto ka din. Mabisinak. Wan, nagluto akon. Iti kasta, makapangan tayo amasapa. Nasayaat mat no kasta. Alangarod, agi na naaklaang bit. Kalpasan na, mangantayon ton. Ay, wan gayam. Apaman amalpas tayo amang rabi Adabiit papanak ha. Anya? Rumor ka manan? Saan ka na rumor? Imbis nga agi na nakamasapa. Gaputad dabay trabaho minton bigat. Ita, rumor ka manan. Di ka din agong unget. Mabiitak lang iti papanak. Gaputa masapa pa iti trabaho inton bigat. Daddy, apay arin marpay lang ni Mami.
nasip nga tan Sa dino ngay manan ti papanan na. Jak amo anak. Amo matenday dyan nga inam. Amangan ka din no inawis manin dagiti gagayim na. Ay, anya matan ni mami. Amangan, numapan manan aginom. Ala anak, tangay nalpas tayo matan anang malam. Sumrak ka niti silid mo, tapno makainanakan. Amo ka na bannog ka nagmalam ije pagadalan nyo. Ala nga rod, daddy. Panawan ka pa'y. Inakon iti salad ko. Sige anak. Ay. No apay mo't nga minakastya iti ugali ni Verna. Iti amok idi katagbalbaliw. Ngam saan matlata. Nakaumay kayo matatang. Ay, wain anak. Nang partiak ngamin iti native amanawk. Iso nga umay kayo man padigwan. Uy, naimas day ta atatang. Iso na laeng, tanangan kamin, ang malaklat ta day ta. Si daan mi into nagsapa. Ay, katuan Ipapudot mong tulaeng ngayon. Awan tatang, magustuhan lakit diti apo ko yu day to eh. Nay, apayakas lawan mat ni Verna. Wano, ada iti silid yaw. Awan tatang, kalpasan anang malam kami, rimwar. Adda ka nubit papanan na. Kasta. Sa dino nga tinapanan na. Ay, amangan no nabartek tumananday dyan no sumangpad. Ay, makabanlog mo tiyag malam medyo opisina. Ne, kaslamat ada tao di taunag. Ada ni Auntie Susan. Anya, nawata mo't lang ti bagakad ka. Madamang agsarsarita da kini Verna. Day, ada ka mo't gaya mo't Orlan. Ah, Nasaya at magtanda ka. Madama, ser-ser muna, to'y nalaing nga asawam. ala, Anti, agawid kayon. Marengrengak kada kayo. bayan yun Auntie. Saklangan ti makisarita iti asawak. Damag ko kat. Apim manaw ka numanan idi kalman. Apay, sa dino manan tinapadam si Caverna. Ha? Kuanti. Makita, saan ka makasungbat? Abuklatan, no sa dino tinapanam. Napan ka manan naginuman niya. Ala, Auntie. Ay. Husto daytan. Mga numahay blood kayo. Bayan nyo. Ay. Saklatan ti makisarita kini Verna. Nasayaat mo tapimanawan ni Auntie. Makapasulon. Sermon na sermon. Kaya't lang ni Auntie agbalbaliw kan. At dan anak ta. Isu arumbang ko mga isu ti pamaysam nga asikaswen. No kasta sumangpet ka naggapoy ti trabahom. Dakalan ti anak ta. Kabaulan nan nga asikaswan ti bagina. Diyak amukan ka. Ti amok idi ka tagbalbaliw ka. Ngam idi makatawanan ti anak ta. Sinubliam manen ti panaginom mo iti nasanger. Insardeng mo lang, idi nagsikog ka. Kat, kasta talaga San abale, ta sa anak mo't apulos at timim-tim-tim iti arak, sipod insikog ko ti anak ta? When yung panunutam ko mamet, high schoolan ti anak ta. Kayat mo kadi makit-kita na ti kastangar aramidam, agbain ka kumamot iti anak ta. Pare Orlan, talaga baliktad itan tilubungan niya. Napay mo't anak ko namday ta. Kasano, imbes asikat ti agin inom iti arak. Saan mat? Tatimot ten asawam ti mamartag. Wan nga rod pare. Aginumak met, ngam sagpaminsan lang. Kan may isa, no kasta nga ginumak, saan ko alablabsen? Unat nga main, bilibak nga rod kan ka. Uray siya, aginumak mat sagpaminsan. Ang kasmatlakan ka. Sa anak nga aginom iti nalabas. Wan mat nga min. Ala, agtrabaho takit din. Madamdamatan ton nga agistorya. Itaman pa'y asaan ka arimwar, Verna. Wan, awan nga min nangawis kanyak. Isa sa anak karimwar. Ay, wan gayang. Anya ti kayat mo asidaan, tagluto akon. Amumat siguro ti pag-aayat ti anak mo asidaen. Isulangan ti lutuam. Wan, amok. Ala nga ron, ta iso ti lutuag.
Agsasango tayo man amang rabi ita. Una, sigurado, maragsakan ti anak ta. Gaputa italamanen ang makapaglalanglang tayo amangan. O sige nga Rod, tagluto akon. Apag isunto, inton sumangpot ti anak ta. Nagimas matanda ito linuto, mami. Sigurado, maimas ko ti mangan ita. Kaputag sa sango tayo. Wan anak, ken saan laday ta? Paborito tapay ti insagana ni mami amasida. Pudno day ta anak. Amo, kailiw mo ti panaglalanglang tayo amangan. Wan mo't, mami. Nabayag mo't ngamin asaan tayo ang nagsasango akastoy. Alang nga raw din, mangantayon. Agbaawan dagiti makan. O sige, takarga akon ti pinggan mo, anak ko. Kasta, saan arimuar ni Verna hindi kalman, Orlan? Saan, tatang? Sigun kan kwa na. Awan ka nung nangawis kan kwa na, agagayim na. Nasaya at matno kasta. Bagbag amkit day, iti kasta, agbaliw matain. Awan, tatang, kanayon ko abagbagaan. Rumbang lang Balasangan ti anak yaw. Madimat numakit kita na tikas di akababalin ti inana. Awan, tatang. Day tamat ti kanayon ko nga ibaga kini Verna. Nukasta, makalawasan asan ang naging inom ni Verna. Wan pare, kat sapay la ko matag tultuloy ti kasjay. Sapay maragragsakan ti anak mi, gaputa masansanan ngaglalanglang kami amangan, nang runa iti malem. Ay kat sapay kuma tamang rugin ngagbaliw ni Verna. Day tamat ti karkararag ko pare. Iti kasta, may pamaysa na ti trabaho na, ken maasikaso na ti anak mi. Gusto ka pare, kantap no makabukal kayo pa iti adding ni Mika. Ha? Sika talaga pare. Nay, bilagraw. Itaban pa yalimbabasak dito ibalay yung adda ka, Verna. Wan auntie, kinapudno na. Nabayag mo tan asa anak asim murot ka dagiti barkadak. Ay, nasaya at ano kasta. Auntie Susan, agkapi tayo pay. Oh, at iti kape yo. Ken ramanan yo man dayto inluto ni Verna aban anak yo. Ha? Ni Verna, tinagluto iti daytoy. Wan auntie, sapay ko mata magustuhan nyo. Ala auntie, agmerienda tayo pay. Naimas dayta bananak yo. Verna, bakit? Nakaturog ka din. Saan pay? Apay ka di? Verna, Inarakop nakmatan. uwi na. Takailiw ka nga rakupan. Napay, di mo kayat? Ha? Kwa, kayat kumot kailiw kumot na ti arakop mo. Ay, matlagayam. Agyaman na ka. Gaputa mo ka nagbalbaliw kan. Kahit sapay la kuma, tagtultuloy hinday ta. Iti kasta, naragsak mo ti pamilyata. Wan Orlan, ikarik agbaliwakon. Kat agyaman na ka. Gaputa uray adu tinagkurangak. Saan kalataan na uma anang bagbaga kanya. Ha? Agpaiso, daddy? Mapantayo agpasyar ita? Wen anak, Sabado ita. Awan sarak mi kini mamim iti trabaho mi. Kan awan mat sarak mo iti pagadalan. Iso nga intay mga nitirwar. Sige, daddy. Kayat ko dayta. Gaputa italamanin ang makapagkukuyog tayong agpasyar. Alang araw din anak, ingka nagpalas. Iti kasta, saan tayo amala daw? Apaman ang makapangan tayo ti restaurant, intayo pa ag-shopping. Alangaro, daddy. Ina ko nagpalas. O sige anak, urain da ka kini mamim. Ita, naragsakan ti pamilyami. Gapo ta namin pinsanen, anaikat ni bakit ko, ti bisyo na. Nalaos ita ti ragsak ko. Gapo ta natong palmutlaeng ti kanayon ko nga ikarkararag. Asapay la kuma, tadumteng to ti aldaw, nga agbalbaliw ti asawak. Tuy pagayam mo, Orlan. Agyaman pagayam Orlan, iti daytoy apakasaritaam. Maragsakanak, para kada kayo asa nga pamilya. Kaya't sapay kuma, tagtultuloy dayta akinaragsakyo.
Kaya't dagitimat at daanan ni ti asawa, agbalin kayo kuma a responsable. Liklikan ti agbisyo. Taday tatimay sa amang dadael, itiragsak ti pamilya. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan, ti panakay drama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged, itinagan nga Orlan, adinan inlanad, ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Ivy Grace Fontanilla Ramos. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.